Yo guys, Ultra ovdje i dobrodošli u novi vlog. Danas ovaj vlog idemo u Zagreb i očekujte da bome snimam na ovome danu, tako da vidimo se kada dođem u Zagreb. Snimat ću ovako neke dijelove dok sam još uvijek u gradu, tako da vidimo se. Evo ga, krenuli smo. Evo čekaj da dođem u Zagreb. Evo ga ljudi, stigli smo u Zagreb, sam nam je ovdje Mario, ne znam se gleda. I ovdje je Valentine Nobody, hoću reći Rikšin brat, tako da sad krećemo za zagrebački velosajam, a prvo moram nešto biti s Rikšom da Buraz odnese neke stvari. Ljudi, evo nas, došli smo na reboot i sad je vrijeme za ulaz, pa krećemo sa jebenim snimanjem. Pa najpametnije da, Mario. I evo vam majstor, veliki Rikša. Mario mi je sjeo na ovo. A gle, sad smrdi. Nema lagano. Bog te mazo, vam je već kak smo došli, Bog te već je guža velika. Opet ti normalno. Pa, ne, ovo svake bodne kod mene, ti bude za novogradiško ljeto. To je internet. Ma ne ovo, ove bomboni. Ja ti to jednom uzeo, ja ti onak, nema više bomboni, onak uvatim neku nešto šake, onak, Bog da kad ono skroz stisnuti je bomboni, Bog te mazo. Ja nisam ni skužio kak je naušnica. Vidite ovo ljudi. Na Infogamera ti ideš na... Danas je ljudi, danas je stvarno gadan dan za mene bio. Ja došao sam sad malo, bio sam došao ovako, pokupio me je prijatelj Rikša. Bio sam sa još njegovim bratom i Marijom. I znači Buraz je trebao doći na kolodvor da mu dam neke stvari, a od njega nije bilo. I zbog toga smo se onda nešto tako svađali i onda jedva smo uspjeli se sad dogovoriti, sad je došao i dao sam mu stvari, tako da sad, hvala Bogu, to sam se riješio. A sada napokon ulazimo unutra, tako da vidimo se kada uđemo unutra ljudi. Mislim, evo ja mislim kako hoću da kažem, mama sam već unutra. Jako i ljudi je zauzeto, oproste. Znači, sad evo upravo idem prema ulazu za Infogamer, tako da znate. Hvala Bogu, napokon sam uspio sve riješiti sad. Sada ulazimo unutra, moram vratiti Rikši ključeve od auta. Tako da idemo čekam da dođemo unutra da igramo s prijateljima neke igrice, da isprobam VR i te ostale stvari. Tako da znate, vidimo se unutra i jedva čekam da započnemo s ovime danom. I ljudi, evo ga, ušli smo na fucking reboot. Oh my god, ovo je jebeno. Sad ću vam baš pokazati sa prednje strane, moram. Evo vam dečki kao što vidite. Ovdje je znači ova igrica na koju nisam nikad čuo, Raid. Morat ću zapravo isprobati, a mi sada pokušavamo naći naš WC. Evo mi smo sada ovo WC obavljaju, sad mi ćemo još ćemo mi provjeriti pola ovih rebootova stvari, a ima da isprobam VR, pogotovo to. Možete vi isprobati VR, Ja moram ići isprobati HTC Vive i PSVR. A idemo svi zajedno. Pa znam da idemo svi zajedno. We ride together, we die together. Oj ljudi, ova je benica. Vidite od sada. Ovdje je PlayStation vid. What? Ovdje je Raid. Okej. Ajmo dalje. Ovo je zakon, mam ovaj PlayStation, sviđa mi se. Ovdje je John Chronicles. Ljudi, ovo je benica. Ok, što ovdje imamo Antisphere. Aha, ovo su kreatori Raida. Ovdje je Steam, Fractured Backhold, Antisphere, još jedan. Overwatch, PC, VR, PlayStation 4, svašta ovdje ljudi moji ima. Alienware, Payday 2 Tournament, jo! I to zakrivljeni monitori, cool. Konami, PES 17 moram igrat. Overwatch. Čekaj malo. Ko bi rekao? YouTuber. Evo u blogu si kod mene. Evo ruke. Vidimo se. Ljudi moji, ovdje imaš svašta ludo. Pogotovo FIFA, PES, svašta šta hoćete. Ima i ovdje ovo.
Ja moram uvatiti svoje prijatelje. Ovdje je VR, ovdje je Steep, Fracture Battle, moram isprobati. Oprosti dečki, ajmo. Santa Domenica Uncharted, sve ovdje ljudi imamo. I VR-i pogotovo. Cool. I sad sam upoznao prvog youtubera. Ko bi rekao? Ko bi rekao, tamo onaj na Overwatch bootu. Rukovao sam se sa njim i ubacio ga u svoj vlog. Izvagač ovo je. Ej, pa ne idemo tamo, nije tamo onaj, kako se zove drugi, Enterboot. Inače, rekao sam da ako ne leti na muđu da moram sa njime se uslikati, naravno. Jo, moramo te loviti. Brutalno! Tam je green room. Nanobots. Evo je onaj ljubav poruča dekoracija. Gepard. Evo, što za Gepard kad? Gepard, što sad za taj kompjuter? Hrvatski imaju da je hrvatski Alienware. Pa moje cijene su jebene, ali ovo mi je sve jedno prejebeno. A vidite kompjutera, a vidite kompjutera ljudi tam. Kako izgleda jebeno. Možemo ići malo dalje sad. Ovdje je Hellion. Ovo bi volio isprobati ljudi. Ovo bolo moram vam Gas Extreme, to ima volan, to je super. Vidite, evo ga Scam, ne da ovo baš. Znači, sve je ovdje. Koja je ovo igrica, nemam pojma. Ne, Mario. Ljudi, moj dream car. Oh my fucking god. Mario, oh my god. Pogledajte mi ove felge. Oh moj bože. Oh my god, vidi spoilera. Ovo mi se sviđa. Ok, ovdje još ima nekih igrica, na primjer ima i Selm, ovo nikad nisam čuo. Ovdje je Free Your Games, ne znam što je ovo. Ne pojma kod su sad ova dvojica zbrisali mi. Eno ih. What the hell je ovo? Space Rabbit. Ok, ovo je fora. Zapravo sad sam se prijavio na pre-alphu igricu zvani, ne znam točno, sad sam se zaboravio baš ime. Prijavio sam se, ali izgleda super. Catch Match, ovo je nešto isto novo. Ovdje ima neki dosta raznih developera. Kao na primjer što dolje vidite imamo Fracture Battle, jedva čekam tu igricu da izađe, da snimam. Ovdje imamo Binks, Ahebon. Mario, moraš ovako usukat s ovime s glavom. Šta je ovo? Šta je ovo? Naš fora. Ok, šta imamo ovdje? Ovo je nešto novo. Ok, dobro. Satya Games. Možem ja uzeti jednu? Da. Čekajte. To je magnet. Koja? Manji su beđevi, veći su... Aha, manji su beđevi, ok, znači i ovo uzmem. Uzmi slobodno. Satya Games, mislim, čuo sam za nekad za vas, a sad sam zaboravio kada sam igrice igrao vaše. Ali inače dobro sam našao ovako. Eto. Ok, našao sam još nešto, znači imam beđ i to. Put su ova dvojica sad zbrisala, majku im jebem. Valentinović, Mario. Fuck, manim. Aha, ovo je znači WoW turnir. Prosti. Aha, Mafina. Ovdje imamo Studij T. Super, ima svakakih stvari. Windows 10 by Omen. No way. Omen je sick oprema. Moraš ispraviti kod njih. Ok, ovo je dobro. Skyfleet, Anastasia Now. Ok, ovo je neke shop. Ovo je fora. Moraš vidjeti, ima maskica za moj mobitel, naravno. Ima dronovi, ima slušalice, ima šta hoćeš u ovu. Ok. Ovdje se znači igra Black Ops. Što je super. Idemo igrat Black Opsa, ja sam pro u Black Opsu. Ajmo. Vidimo unutra kako je palit Intel. Ovo. Ok, ovdje svašta ima super, ovo je neki računalo, slušalice ove koje sam trenutno... Mislim, prijatelj može snimati, ali neću sada, idem baš probati malo igrati Black Ops na ovom računalu. Ovdje smo našli još dosta stvari, ovdje imamo League of Legends, ovdje imamo... Mario, vidi grafe! 1080, Mario. Vidiš. Mario, eno ti grafe. Tu su moje slušalke, Mario.
što je ovo? To je Overwatch, je li tako? Tu igricu sam igrao prije isto ja, dosta jako. Nema novu character Sombra, ja mislim da nema Sombra. Aha, znači, a ti si kao, mi je nešto tak, znaš igrat, prosi. Moj najtraži je Hanzo. Hanzo, to sam gledao, Eto, vidim, sada ćete ubaciti eto u vlog, ovo kod mene, ako nemaš ništa protiv. Vlog, radim vlog, na rebootu sam trenutno. YouTuber sam, da, mislim, nemam značku i nisam baš poznat jako, dosta. Mislim, je ovo jako dobro, ali kompjuter taj je pre-op, vidim, dosta. A to sam, mislim, pogledao sam kod Linus Tech Tipsa, to mislim, extended komicu Sova, to jako super, vidim, eto. Bajo moj. Morao bi isprobati ja ovaj Overwatch, nisam ga nikad igrao. Ljudi, sada ću trenutno vidjeti da mi mogu igrati ovdje Overwatch, ako mogu onda će biti super, je prvi put da igram tu igricu ikada. Tako da, ajde, sad ću baš probati ući da vidimo. Ali dosta opreme imaju jebene. Vidite, ti konica rokat, miš rokat, kompjuter ogroman. Ovo mi se sviđa jako dosta. Tako da, vidimo se kada dođemo. Treba mi mail, treba mi račun. Nemam račun. Vidi ovo. Treba mi račun, nemam računa. Ajde. Ljudi, kao što vidite ovdje, trenutno sada pokušavam ići igrati Overwatch. Prvi put da igram ovu igricu, igram na Rokat Sova, ovoj tipkovnici koje sam vidio na Linus Tech Tips. I ovo je prilično super jako, sviđa mi se. Ja ću sad napravo uzeti nekog playera, na primjer uzet ću Winstona, drugčije rečeno Harambe, rest in peace Harambe, to je mi, tako da, evo sada ćemo mi probati ući. Continue i evo došli. Ovo je prezent, ljudi moji. Snimaj mene, ali kompjuter je isto. Stari moj. Moje ne dvije grafičke. Evo, ćeš počnu drop. Moguće. Ljudi, upravo sam baš provjerio cijeli speks ovoga računala, znači ovdje neki VR goggles, Infinite Warfare imamo na računalu. Igrao sam malo Overwatch i dobra je igrica, ali slušajte konfiguraciju moji ljudi. Znači, ovo računalo ima 32 GB, ima SLI, 1080 GTX i ima fucking i76700K, 4 GHz što je a sada mislim idemo s prijateljima malo dalje, tako da idemo ispraviti nešto drugo. Ovdje imamo Omen, što je super dosta. Ebru. Čekaj, šta je ovo? Aha. Vidim. Omen. Možemo tam isprobati. Vidi Razer. Vidi Razera. Kraken. Vidi Krakenovki. Vidi sve ovo što ima tu. Jel imaju šarkun? Nemaju. Ima ta slobodni kompjuter. Ajmo vidjeti, slobodni, tam šta ima. MC. Bajo moj, vidi ovo, šta je to stolica? Pa ne moram da igrati. Idemo sad dalje isprobati nešto, ima tamo malo, samo glupi Minecraft, ne želim igrati Minecraft. Okej, vidi ovo, vidite ovo dečki. Ja znam šta je ovo su pop figurice. Ovo je jako super, ima dosta ljudi koji su... Oh my god, vidi ovo. Ovo ima Deadpool, da. Ne vidim Deadpoola, oprostite. Ajmo dalje. Ovdje ima nešto, ovdje imaju mini pop figurice, 150, ovo 100, 100, 100, 100 i 100. Ok, idemo dalje, ovdje je... Ovdje se broj publike druži tamo ovdje. Možda ima neko, hoćeš ti? Ajde dođi. Ajde Krstić dođi ovdje. Trebaju nekoga da igraju. Ja znam, jer neko možda mama kreditera. Proste. Vidite vi ovo, MSI, fucking shit. Prostite, mislim, YouTube sam pa snimam. Znači ovdje imamo samo, kao što vidite, League of Legends, ali ovaj laptop je dosta super, vidim. Ali internet je pao što je loše, ne može niko ništa igrati. Ovo je fine. Ovo je retikovnica, ovo je Rainbow, što izgleda sick isto. Sad imamo ovdje isto to, stvarno super.
Ovdje imamo igrače koji igraju u gol, tamo imamo isto golere i tako to. To je zato što izgleda... Dečki, vidi vam. Vidi ovo. Mario. Hoće koji igricu jedu, ne? Vidi. Giveaway imamo napraviti, imamo, dajmo da ne sve. Kakav giveaway? Šta čuješ tamo? Tamo. Vidi tamo ono. A ne, čekaj, daj ti. Ti, dobro, prošeći se po stage moraš se poput gore. Napravit ćemo možda giveaway za tu ludu farmu ako nam Marko dopusti, to ipak njegova igrica. Za vlogi, naravno. Naravno da nije proradio. Što radite? Marko, Radite giveaway. hoćemo napraviti giveaway na ludu farmu. Možemo da se razvije, možemo da se razvije. Da vidim što se događa giveaway. Luda farma. Global Elite Soldiers iz CSGO-a da će doći. Ja bi to suka pijat. Ok, šta imamo ovdje, znači ovdje internet ne radi, to smo saznali, Gaming Fantasy i to. A šteta, ne radi baš internet, cijelo bi igrat neke igrice ljudi. Malo sam igrao ovo vraćao jedan. Znači šta da smo malo trenutno se odmaramo, ova dvojica gledaju CSGO kako igraju. Mislim, ovo je Power da igra Slovenci, znači protiv Srba, Arija i Vladija gubi je iz dosta, 10-1. A ovo izgleda stvarno prijemno. Aha, ma ja bi to ožujskovo. Ožujsko, Da. dobro. Evo ljudi, sada trenutno ću isprobati virtualnu realnost opet, ali ovaj put da idem nešto ožujsko. Što ste rekli, ožujsko? Ožujsko je sponsor, Da? a gledamo naše reprezentativce. To je što ćeš ti samo da. Da, aha, u redu. Ja ću... Što je zakon? To Kovačić. Kako se zove? Kovačić, Rakitic, Čorluka. Trebao bi doći danas zapravo, a sad kada ne? Da vam se svidjelo? Dobro? Treba mi se sama pa moram raditi ovako 55 poslova u jednom. Uglavnom, znači, O moj Bože, ovo je ludo. Mi se bavimo virtualnom realnošću. Crna šipo. I ovdje su sad mi smo radili na tome da kažemo neki mačini gdje su da to će pomoći svega. Vida. Ko je to? Ne mogu biti na VR-u sam. A, ovo je ludo. Uglavnom imamo znači VVO muzeju možete gledati, imate odlagalište, imamo grad Zagreb, Plitvička jezera, onda imamo razne evente, Zerakon, Zerakon 24, Fashion HR i imamo otvaranje jedne poslovnice i onda imamo Kako ludo! sa Dinamo i Ožujskom. Natrag na izbornik, da. Evo, mislim, samo nek snima. Dobro mi je. Hej ljudi, idem isprobati sad zapravo Battlefield 1 i javit ću kakav mi se igrica čini, tako da vidimo se za nekoliko minuta. Ok, moji utisci na Battlefield 1 su dosta super. Sad tražim zapravo prijatelje ne mogu, mislim, ovdje pronaći, morat ću vidjeti gdje su. Ali sada mislim, ići malo nešto registrirao sam gladan dosta, tako da vidimo se za nekoliko minuta. Ok, da, zaboravio sam reći vam da sam zapravo isprobao Battlefield 1 i mogu reći da je dosta super Battlefield 1. Trenutno gledam gdje sad kako se zovu, Valentino i Mario, ne mogu ih pronaći, ne znam gdje su otišli. Bili su na VR bootu, sad ne znam, ja sam bio igrao BF1, igrica je jako super, stvarno preporuka s dobre. Multiplayer igrica su isprobao zato što ne radi internet, to je jako šteta. Tako da sada mislim, sad ću ići nešto si kupiti za jesti i piti, tako da vidimo se mi ljudi za nekoliko minuta, dok se malo nešto pregrizam. Ljudi moji, nećete vjerovati na kog sam naletio, vidite ovo, Beki!
Daj vidimo se, Veki. Oh my god, nametio sam na fucking Vekija. Dalje naravno World Dog 2 i bit će vjerojatno neki drop party, tako da znate. Jedno čekam drop party, da možda nešto osvojim. Da sad imam posto, nisam vam je rekao. Pokazat ću vam mislim na videu. Tako da sada ću malo posjetiti malo kravenu da ja imam svoje vremena. Jo ljudi, otaj, i vidite što sam dobio. 2 gift koda od G2A i narukvice G2. Znači imam i poslije, to ću vam pokazati kad sam ja sada, idem isprobati igricu zvani Hellion, tako da vidimo se mi i dobit ćete moju neku mini recenziju, tako da vidimo se za nekoliko minuta. Ok ljudi, sada idem isprobati Clash vs Extreme, hrvatska igrica, tako da krećemo, moram ići bog. Ok, idem sada review-ovi, znači za te 2 igrice koje sam igrao. Zapravo igrao sam, kako da vam kažem, nemam pojma, sad sam zaboravio kako se zove igrica srpskih proizvođača. Igrica je dobra jako, igrao sam Clash vs Extreme i mogu reći, igrica je mind fucking sick. Obožavao sam je. Jedva, mislim, šteta što sad ne mogu još igrati, ali volio bi, ali sada nemam mogućnost da je igram, tako da šteta i za to, ali bit će još šanse za igranja. Tako da, idem još malo istražiti ovaj put, tako da vidimo se. Da, kada sam već kod putova, zaboravio sam reći, zaboravio sam naći put za ovaj, kako se zove, ne mogu se sad trenutno sjetiti, da, Ubisoft put trebalo bi pronaći da odem isprobati Fracture Battle i Watch Dogs 2, tako da možem igrati Nanobotic, to je stvarno super isto. Idemo još malo istražiti ove putove, tako da vidimo. Još nisam uspio isprobati PlayStation nikako, ali isprobat ću. Ima ovdje neka igrica zvani Inked, znači mogao bi ovu igricu isprobati, ali ne samo. Ima i Pine, neka igrica zvani Selm, što ovdje imaju. Ovo je neki posebni put za neke ženske, nema pojma ni ja što je to. Ok, ovo je sve većino sad nešto dalje od Gaga. Morat ću još pronaći malo putova, ovaj Light and Death. Vidjet ćemo mi zapravo ljudi sada. Ima, edo, prva, mislim, trežim prema trenutno izlazu da nađem još neke putove, tako da još imam igrica. Svakih raznih i sam još probao virtualnu realnost, by the way. Tako da vidimo, mislim, sad idem biti još gdje još šta ima. Prostite. Ok, opet je drop part, želim to ići. Već sam osvojio nešto, to je super meni, tako da vidimo se. Trenutno sam ovdje, mislim, nema još. Probat ću ovo zapravo, Steve. Ovo ovdje baš nemam točno pojma što je, ovo je neki put obični. Okay. Ovdje je PlayStation, sad sam sjetio se ljudi. Pro Evolution Soccer 2017, ljudi moji. Nego sam tu da ću igricu igrati da probam neke ljude razjebati. Tako da vidimo se mi za nekoliko minuta kada odigram neke runde PES-a. Tako da, ajmo. Ok, neki putok baš neću stići isprobati. Vidim da ovdje dosta ljudi igra Infinite Warfare. Mislim, zombije gledao sam, nisu baš neki, ali ovakva se neka igrica nije. Ja sam većinom type da igram Modern Warfare Remastered, jer većinom sam tu igricu mogu igrati kao mali, ali ovdje ima i dosta stvari dobrih, kao što su na primjer tombole. Ja sam osvojiti zapravo ovaj posto na tomboli, tako da sad ću još probati vidjeti što ima, tako da vidimo se. Jo ljudi, utra ovdje i trenutno koliko sam čuo za sada da Razer radi trenutno giveaway ovdje na pozornici. Ja sam zauzeo dobro za poziciju i ima da bude jebeno. Ako osvojim, bit će super. Ok, kao prvo već ću reći ovako malo. Igrica mi se za sada... Igrice koje sam sada igrao su sve super trenutno, obožavam ih. Još sad ću vidjeti, a mislim sad sam ušao u vašu sekciju indie igre. Ja bih rekao, radi ima Razer giveaway, a ne znam točno gdje je. Baš sada tražimo, ja kažem, ja uđem u Unity Hallu.
A ja sam ne znam baš što ću ti community show. Ali vidjet ćemo. Jer sad sam ondje bio, ja bih rekao, jer je tamo taj Razer King, ali ne znam, vidjet ćemo tako. Ja ću javiti se da ovo riješim. Ej ljudi, sad sam eto za nekakvu mini pauzu, mislim cijela skupina je ovdje. I upravo prije nekoliko minuta mislim vidjeli smo Cileta, ali nisam se uspio slikati sa njim jer je bio u žurbi jako, ali pokušat ću slikati sa njim, tako da Mario jedi govna. Tako da vidimo se. Ok ljudi, naletili smo, ipak mislimo smo ususret naletili Kiki, što je jako weird. Kao što vidite, ona je trenutno ovdje, ali ona ne zna da ja trenutno mogu. Sviđa mi se Minđuša. Hvala. Minđuša prava ili si baš... Ništa? Gdje si? Koja reakcija, Jel pravi šraf ili je Minđuša? Na snimcima je ovako. Evo sad sam mislio. Rikša. Je znaš ti Coca-Cola stić? Imaš i backstage onaj. Ne treba mi Coca-Cola stić. Treba Coca-Cola. Da, go, guys, go. Evo ljudi, naletio sam na Kilo, evo tako. Ovdje je i Beki isto, sa njima sam već imam storiku. Evo, pozdravljam vas Kilo. Vidjeli smo i sad ovo malo prije Kiku, ja i Rikša. Evo ga. Veliki pozdrav svima sa PCX foruma i YouTube, ja sam Dulo na PCX foruma, znate kada imam i ovo je... Ultra. Yeah. Ma snimam za YouTube, ja slabi sam još YouTube. Dobro, polako, samo snimaj, nema tu... Idemo, da, Nikakvi drugi. Što me to živcira? Znam kako je, Pa znam snimam kako. vlog trenutno, pa eto onda. Ajde, reci posao. Evo me ljudi, mislim, uslikao, znači imam sada sliku sa Kikom i PCX-om, ne znam kada bi trebao možda doći. Mislim, sa cijelom nisam uspio uvatiti video jer nisam htio sa njime. PCX i Kika je to uvatio sam, a prijatelj sad trenutno, mislim, sad totalno uživio u Horizon Zero Dawn. A šteta što sam PlayStation 4 ekskluziva. Baš bi volio to igrati. Ok, info. Veliki regionalni youtubers Q&A je premješten sa 3 sata na 4:15. To je sad veliko glupost. Znači sad moram čekat Bog te mazo do 4:15 da mogu jebeno biti, da može biti Q&A za youtubere. Tako da sad ću malo čivati dok vidim malo ovako dok sad ne bude taj Q&A, tako da vidimo se vi ljudi kada bude Q&A. Ljudi moji, vidite ovo. Ljudi moji, jel verujete ili ne verujete s vašim očima i ušima? To smo mi, Reboot, uživamo, veliki pozdrav svema, vidimo se, čao. Čatkana! Čale, možeš. Evo, neka dva su me pitali hoću li biti u vlogu, evo ih. Recite pozdrav. Pozdrav! Da, eto vidite. A vidite ovo sada ljudi. Aha, ultra prvi dan na virus, samo piši. A vidite ovo ljudi. Znači koliko naših ljudi ima, znači ovdje da koliko se slika se. To je preludo ljudi. Ok, evo me natrag. Saznao sam upravo danas da, mislim sad sam upravo saznao prije nekoliko minuta da Muđa na kraju neće dolaziti, da će on biti sutra. Ali mislim, inače ajde i Čale, on je bilo super što sam naletio na njega i naletio na dosta youtubera ovako danas. Mislim, za cijelotom nisam uspio napraviti vlog, mini vlog, ali uspio sam neke youtubere uvatiti ovako, tako da vidimo se mi ljudi za nekoliko minuta. Mislim, bit će sada nakon ovoga neki youtubers Q&A, znači, onako možda se povedati na pozornicu, ne znam ja sad što je, ali vidjet ćemo. Tako da, vidimo se. Ok ljudi, mislim da ću čak isprobati HTC Vive. Ne, ova je neka izazvana Painted Fate se zove, nikad sam čuo za nju, ali mislim probat ću je naravno. Rado bih ovo da snimim, znači ovo moj doživljaj kako to ovo je mi trenutno kad gledam, ali ne mogu jer baterija mi je dosta sad prazna na mobitelu, tako da žao mi zbog toga. Evo reći ću vam kakav je osjećaj igrati to, tako da vidimo se. Svoj vlog! Ajde! Ljudi, evo našao sam Insane-a. Pozdrav svima! Eto, pronašao sam još jednog youtubera, šteta što muže nema ovdje danas. A baš bi bilo super, eto. Sad moram naći nekoga, moram naći svog prijatelja jer ga trebam pod hitno. Tako da vidimo se.